Assalomu alaykum Rejadama YouTube kanalining ko'ruvchilari. Bugun 5-oktyabr. Talas oblosi, Talas shahrida mal bozorda. Torpoq, kunajin uylarning bardığını tartib berasiz. Kanalga podpiska olib, like bosib qo'yingizlar. Kommentariy yozib turingizlar. Qancha ekan bayka? 50 ming so'm. Erkakga? Erkak. 50 ming so'm. Bereringiz qancha? 45 bo'lsa bo'ladi. 47 dan so'radi. Bergan jo'qsiz 47 ga. Ekon bir alalım. Ha, ekon bir alalım da. Yaxshi savdongiz bo'lsin. Qancha ekan bular? Qancha dot? Attı. 42 dan. 42. Erkak bu. Qancha? Kaç qarasın bak. Qancha ekan bayka? 40. Assalomu alaykum. Tartça, barodan tartç barodan. Qara, farodamiz. Qancha dot bayka? 50. 50. Urg'achi. Burg'achi. Nasıl gelecek? 7 aylık torba. 7 oylik mal qilganga moshina ekan-da. Yaxshi ekan. Bayka bereringiz qancha? 48 bolu. 48 bo'lar. 47 48 ga ketadir. Yaxshi savdongiz bo'lsin bayka. Balalar qancha unda? Eko qancha mo eko? 25 dan urg'achi. Bulchi. 48 erkak. Mo guron qancha? 27 urg'achi. Bul. 35 erkak. Bunun 25. Bu ekoch 33 dan. Qanchadan tushib berasizmi? Biroq balalar shunday, ya. Yaxshi savdong bo'lsin. Qancha dot? 28. Bereringiz qancha? Bunday suryapti qiziq. 26 bo'lsa? Qancha dot? 45. Urg'achi. Bereringiz qancha? 43 bo'lsa berasiz. 43 ming bo'lsa ketadi. Yaxshi, o'zi turgan cho'ng-cho'ng ekan. Yaxshi savdongiz bo'lsin. Qanchadan ekan? Shep qancha ekan? 35. Narxingiz-chi? 35. Nekotan 35. Bereringiz qancha? Aytsangiz bertirim arzon. Bereringiz aytingiz. 32 dan beraman. 32 dan. 32 ming so'm nekotan. Siz bir qancha bo'lsa? 33 ming. 33 ming so'm. Buldele oşağı bu qancha? Ekoten 33 dan. 30 dan aylanab aylanbay. 30 dan. 30 dan. He. Ya. O niyezi başka değil. O meni. Stik aylanab 30 dan. Beresizmi? 30 ming so'mga beretken. Bol oturgan yerinde. Bol oturgan yerda. Tur. Savdongiz bo'lsin deydi. Qancha dotsa? Qancha dot? 45. Bereringiz qancha? 40 ga bo'ladi, bo'lmaydi. 42. 42 ga beretken. Ne andap turasizku? Qancha do'stlar? Qancha do'st bunda? 46. Erkak a? Bunun 70. 70. Urg'achi bu. Erkak. Bularning balalar qanday? 68 dan var, 65 dan var. Chekasidan aytsangiz, mo'g'u deb. Urg'achi. Qancha bunun? 35. 35. 65. Erkak 65 yil qara, ya. 68. 70 68 dek. 43. 70 mi so'm. Telefon nomeringizni berasizmi? 75 11 75 11 11 11 11 98.
Qaqni olib kelasizlar? Kanzot. Kanzot ekan. Kanzotdan kelibdi. Qanchadan dot? 50 dan so'radim. 50 dan. Erkek a? Erkek 3 o'tgan erkek. 3 o'tgan erkek. Bereringiz qanchami? Sen aytib berchi. Yo'q, men просто qiziqib so'radim. Berer bank aytdingiz bo'ldi. Monchaga berem bo'ldi. Ular 46 dan berem, buni 50 dan berem. Ha, mana 46 dan ketadi. Bu qizildi 50. Yaxshi savdangiz bo'lsin aka. Qancha dot? 41. 40. Urg'achi 40 ming so'm. Berer qancha? 35 ga ketadi. 35 ming so'm. Yaxshi savdan bo'lsin. Qancha dot? 45, bolları 43. Bo'ladi. 40 ga bo'lo, bo'lboy. Tamam. Ha, 42. 42. Biz bozor qancha so'rab keldi? 42 ga nima? Çok ufak bergan buni. Çoğ barmay o'cho'yin. Yaxshi savdangiz bo'lsin. Qancha so'rayapsiz? 70. Bununuz Erkek. Eko o'tgan ekotenga 70 dan. Bereringiz qancha? 68 dan so'rab qo'yishot. 68 dan bergan yo'qsiz-ku? 69 bo'lsa ketadi. Yaxshi savdangiz bo'lsin. Erkek. Ekoten erkek 69 ming so'm. Qancha dotsiz bunga? Qancha dotsiz? 54. Bereringiz qanchami? Bererim o yerga yetimin 58 ga berib qo'ygan bo'laman. 54 bo'lsa bo'ldi. To'g'ri deb berib o'sha. 50 bo'ldi. Ya. 50 bo'ldi. 56 ga berib qo'ygan bo'lsa, mana o'sha yerga 50 ga berib ber. Tomoshalar kezinglar. Yaxshi savdangiz bo'lsin. Qancha ekan? 68, 70, Chekasidan aytsangiz, bunimiz qancha? 75, no 70, 70 narjan 55. 55 bu. Bunimiz 55 bo'lsa ketadi. Qanchadan tushib berasiz aytganingizdan? 2000 dan. 2000 dan tushib beradigan. Telefon nomeringizni aytasiz-ku? 552, 552 37 00 43. 37 00 43. Qayerdan kelasiz? Qo'shinchalar. Talası işler ekan, yaqinroq ko'rib bilganlar bo'lsa, qiziqqanlar bo'lsa chalaverasizlar. Savdangiz bo'lsin. Qancha ekan? 50. Urg'achi erkakmi? Urg'achisi 38. Urg'achi. Bu 38 ming, 50 ming. Berering qancha? 45 bo'lar a. Naqd bilgan yo'qsiz, narxlasang-ku? Ketmasa. Qanchadan not? 60 dan not. Подряд. Erkek. 60 ming so'm. Siz qancha bereringiz? Сөйлешөстем. Aytingiz, mo'ga berem bo'ldi. 55 dan bo'lsa. 55 dan bo'ldi aka. 55 ming so'mdan erkek to'xtatib. Qancha oylik qushlar yo'q aka? 4 ay, 5 ay bo'ldi. 4-5 ay bor a. Yaxshi savdangiz bo'lsin. Bugun ayoy mal ko'p ekan. Qanchadan dotsa? 58. 58 ming so'mdan. Uchon tengmi? 58 ming so'mdan. Kel, qancha ekan buni? 57 dan erkek. 57 ming so'mdan erkek. Chash to'pmoqlar. Berering qancha? 55 bo'lar a. Mayda savdan bo'lsin. Qanchadan dotsa? 55 dan. 55 ming so'mdan. 4 o'tangmi? Bular biraz. Bu qancha? 62 bu.
Erkek. Bereriniz kança mı? 60 boz verim. Bunu 60 bozu beresi bunu. Abi ne olar neçe? 52'den boz verim. 52'den aylanıp da. Жақсы содан болсын. Ana. Oo, emas yok. Şep kançadan eken ya? 58'den. 58 bin so'm. Erkek жашта тоқтор. Bolor kaçayım? Olar 55'ten verim mi? 55'ten beresi. Жақсы содан болсын. Kaç eken? 70 65 60 45. Ha, 45. Просто sizdiki mal olan çok o şeyin içinde. Bereriniz kaça? 40. Kaçı? 40 bin son. Var orada 65, 70. Oğlum bereriniz kaça bayke ekon? 65, 70, 60 var. 65. Bunuz 70, narkız 65. Düş berem deydi. Haydi haydi. Kaçadan da otuz bayke? 68'ten. 68'ten. Padriyat. Badriyat. 68 bin so'm. Padriyat qanchadan tushib berasiz? Qancha bo'ldi ham bo'ladi. Mo baga berem dengiz bo'ldi. 1 so'mdan tushib verim. 1000 so'mdan tushib ketgan. 67. 67 dan berayotgan. Qayerdan kelasiz? O'zbekiston. O'zgarish. O'zgarishdan aytgan. Telefon nomeringizni aytasizmi? O Aytыңыз. 505 505 31 12 12 74. 74. O'zgarishga yaqin joy bo'lsa, mala qiziqqanlar bo'lsa, telefon nomerini olib berdik. Baylanışırızlar. Sodan sonra. Kaça da otuz ata? 65. 65 binden ne? 65 bin sonra. Kaça da otuz? 100 sırap turas. Bir yaş var mı yok mu? Bir yaştan öttü. Bir yaştan öttü. Bereriniz aytыңыз болды. Берерім сода да арғандай olur. Bazar жақсы сұрағаны қанша болды? 85 geçeyim. 85 geçeyim. 90 bolsa кетеді ме кетпейді? Кетіп қалшы. Кетеді. Қызыққандар болсын, оке. 90 мың сом. Содан болсын, майке. Қанша да отыз? 90. Bir yaşında gereği 90 bin sonu. Kaçadan da otuz ya? Ekon teng mi? O biraz demerek bolu, kanday ol? 85 bu. 85 bin son. 90 bin son. Bir yaş var mı? Bayke yok bu. Bir yaş var. Bereriniz kaçayı mı? 5 bin demiş burası mı? 3 bin. 1000 sonundan da çöktüm. Kaçından ken? Арғандай. Kaçta da otuz? 91.160. 160. Bu gelgen bazı olacak anne. Satla Satlas 91.160. Kaç yaş mı ola? 9 aylık. 9 ay. Bir yaş bolla eken. Kaçtap kelesi? Özgürüş. Özgür. Telefon numarası saytasın. Telefon numarası saytasın. 91. Ya. Telefonum жатқа білгенде қойшы. Evet, bol turat peki. Son as bozun. Kaçıran da olsun peki? 72'den. Bereriniz kaça peki? Aytыңыз ойыңызды, моğun çalıza berem. Aytыңыз dan. 70 bolu?
Ya. 72. 70 bolbozorunda qanday bayke bu? Bak başın geçti bu. Öyle. Yağın tap veriyoruz. Kaça dostlar? 100. Kaçıncı tut? Bunayın tuvalette. Bunayın. Çok gene. Şu tuvalet bu. 5 çalmışlar biraz. Bir daha hiç. Boz bu. Şu belgisi de cahitten geçer ama. Veririz kaçayım? 15 geceli geldi. 95'e veren yok bu. Kança olsa verem dep dursun. Düşmez ben işte. Şu bol olsun üstü. Biraz düş bir esler degenim var. 97 oldu soralevi. Doğut ha. Жақсы соdansızlar болсын. Beret, ya, beret. Kaça ekan? 90. Birinchi tut bor bu? Yo'q. To'ylak a? Ekon doğat. Ha, ekonu. 90 ming so'm. To'lik. Bu birinchi tutdi. Qancha do'st? 120. To'ylak nima bu? To'lik etch. Qalış. Bo'z bu. Jaylovdan kelgan. Jaylovdan paka belgisi. Buqadan çalış kerak. Bereringiz qancha? Mo berim boshqa aytdim. 117. 115 bo'lmaydi. Boshqa bilgan yo'q. Bozor qanchacha so'rab keldi? 300 dan 115 gacha kelgan. 115 gacha mi? So'dan bo'lsin. Qancha ekan? 145. 145. Qancha tut? Birinchi. Birinchi tut. Sütü var mı? Yok hazır kal. Biraz chishkada bizgacha. Жақсы sodan olsun. Qancha dot? 135. 105 ya. 105 ming so'm. 62. 78. Qancha tut peki? Birinchi tut da qunayim. Getdimi o? Qancha ekan bu ya? 95 ming so'm. Qatang bu. Qanchasi tut bu? Qanchasi tut? 4 tane. Süt var mı? Yok mu hazır? Çok süt ha. 90'a bol bol boyu. Dan berem hoşnak bol. Bol 90 ming so'm. 90 ming so'm 4 tut. Жақсы odam olsun ha. Kaça dot? 75 lira. 75 ming so'm. Bunayın birinchi. Birdi tuğam mı tolek be? Yok. Qancha das? Sizler kança ekan? Aytыңыз бағыңызды. 80 ming so'm. Qanchasi tutma o? Birinchi tut. Bulch. Tuvalek bu la. Ekonteng 80'den mi? 75. Bunun 75 ha? Жақсы sodan olsun. Qancha dot? Qancha dot? Mana 80 dot. 80 ming so'm. Qancha gap? 80 ming so'm. Qanchanchi tut bu aka? Sen? Yaxshi sodan olsun. Buni qancha dot? 75. 75. Kumayınları. 75 ming. Televizor bu. YouTube qanchaga solasiz buni? 75 görgen yok. Siz qancha so'rayapsiz? Ben sonra oylamayın. Qancha so'rayapsiz ya? Qancha oldu? 104. 114. 114 ming so'm ushta qo'l ketdi. Qancha ekan? 130. 130. Qanchanchi tut? 5 tut. Sütü var mı yok mu hazır? Boz bu. Soğum oraya. Жақсы sodan olsun. Bereriniz qancha? 125 ha?
Жақсы. 125 миң сом. Қанша екен я? 20 деген 15 көрім. 120, 115-ке береді екен. Қаншаншы туыт? 3 туыт. Берерің солды ғой, глас чөс бі? Азмас. Қанша стеке? Қай неме бұл? YouTube. Листок. Бұның базы бар бі? 25. 125. Тоз келтірем сағай. 125. Қаншада отсы? Қаран. 100. Қаншаншы туыт? 4-ші туыт. Ағала. 105. Бұл қаншаншы туыт? Бұл дәл ошалы. Нарқыңыз шы? 95'te. 95'ten. Бұлар жашырақ па? Жашырақ. Кейінкіңіз ше? Жақсы соданыз болсын. 115 миң сом. Қаншаншы туыт байке? 5-ші туыт, ә? Қазір сүті бар бі? Бар. Қанша литр бар? 7 литр. Береріңіз қанша еме? 110 болса айлы болау? 111-112 кетеді, ә? Жақсы соданыз болсын. Қанша екен? 90. Қаншаншы туыт? Туалек. Бос бұ? Тодан келді, ә? Береріңіз қанша? 85 кетеді, ә? Қанша дауыз? 95. Қаншаншы туыт? Tuvalet tuvalet. 95. 90 болса айланды ау? 93 bolsa ketedi. 93 болса. Жақсы соданыз болсын. Сатылау алынды. Қанша дадас? 130. Бос. Мартқа барады, ә? 130 миң сом. Береріңіз қанша ем? Береріңіз айтыңыз болды. 125'te aldım. 125-ке бересіз болды. 120 болу болбой. Болбой ағады. Жақсы соғаңыз болсын. Қанша дауыз? 115. Қаншаншы туыт бұл? 5-ші туыт. Sütü var mı? Şef, sütü var mı? Çok, ha? Kaça dağıt? 130. Topal. 130 misin? Kaçıncı tuğutu? İkinci tuğutu. Sağ ol. Şolda. 7 baş bol kaldı. Kaça dostları? Kaç oldu? 60 bin lira. Oy bas. Kaçadan ken? 80. Bu 80. Bunun şu. Bu 85 he? Tuğan mı tuğlek mi? İkinci. Tuğanayım bu belki erkinç. Kaç yanlış varsa erkek? Şükür jol kırım olur dedi. Bara kasım oldu. Oldu. Soğudan soğusun ha? 80-85'ten. Qaysi sizniki? Qanchada otasiz? 110. Qancha? Tug'anmi, to'likmi? To'lik bunay. Joylovdan keldi. Bereringiz qancha? 106 olsa vereyim bana. 106 olsa. Arkası 95, 90 vereyim de. Arkası 3 ödemek. Ha, 3 ödemek. Telefon numarası aytasizmi? 0708 708 12 18 44. Qayerdan kelasiz? Men bu Talas'ta hipodromdan da Ha, berdilar ekada. Talasda kerak bo'lsa, yaqinroq bo'lsa, yaqinroq tartib ko'rsatib qol. Basim oshol bada ya.
O deme. Aytkan. Bayağı aytkan bayağı ötpeydi de canım bitine. Biraz düş beresiz. Ha biraz düştü. Жақсы саудаңыз болсын, ә? Rahmat. Şükür. Alındı o ya. Қанша oldu бәке? 72 мың oldu. Қанша мың? 70. 70 мың. Туған mı төлек пе? Tuvalet. En güzel. En güzel. Boz емес пе? Aa bozulmuş. Boz емес. Қаншадан да отыз мұны? 78. 72. Бұл екі он şu. Жоқ, бұл 78 сұрады. Бұлар Екі он 72'den бұныңыз şu. 110 сұрады. 110. Қаншаншы туыт? Қонайын бірінші, тұңғыш. Тұңғыша бірінші. Бұларың 70'ten айланау? Айланады да? 70 мың соны. Қаншада отыз? 70. 70 мың соны құнайындары. Береріңіз қанша ем? 65'ten айланау айланбайы? 65'ke olur, 67'ke verme koymadı. 67 ya. Жақсы саудаңыз болсын. Қаншада екен? 70 ә? 70 мың соны evet. Жүз 30 мың сом. Қаншаншы туыты? 4-ші туыты? Боз емес пе? Қайсылайға барады? Елдарға, береріңіз қанша? Дан айтыңыз бір бағын. Жоқ, мен мұндай тартам. 120 кетеді. Қақтан келесіздер? Телефон номеріңіз айтасыз ба? 706 706 42 60 60. 42 60 40 қазықта еріктен қызыққандар болса байланысасыздар. Нарқы қанша екен? 120. 120. Қаншаншы туыт? 6-7. 6-7 чоң екен. Қанша литр сүті бар қазірқыға? 13 қазірқыға. Телефон номерін айтасың? Қақтан келесіз? Чикал. Чикал. Ке телефон номерін? 997 997 05 51 45. 05 51 45 ә? Чикалықта еріктен болса қызыққандар болсын. Желінді екен. Тез қабар емес бұл. Енді яқын балалар бар бұл я? Қанша екен? 135. Süt var mı yok mu hazır? Қанша литр бар? 10-12. 10-12. Қаншаншы туыты бұл енді? Üçüncü. Üçüncü. Verir bağın қанша? 125 болса бересің, жақсы содан болсын әмет өтейін. Қаншада отыз? 110. 110 мың сом. Қаншаншы туыт? Üçüncü tuğut, Bereriniz айтыңыз ama. Ekos, 100'den ayrı. 100-102 olsa olur. Qancha berer nasib bo'lmaydi. Moncha berem bol 105 turali. So'rab qo'ysin. Bunday tartibchi imkon olsa. Ha, jo'q. Shunday aytdim. Qancha ekan bas? 70. 70 deyin. 70 mi sonra? Koptu kaça dostlar ya? 145 lira aldım. 145.
Sütü var bazırqa? Жаңы туды geçen burada. Ha. Torpa. Ayda koşun arzunu. Siz oturun. Torpağını sat görürsün. Torpa olmayayım de. Kalkma görünmedi ki. Hey. Torpa 145 tutsa bir yakta tur oldu. Erkek burgaçı bu. Burgaçı. Buradan tudu. Ha. Erkek mi? Ha, burgaçı ekan. Hozir to'ydan kichik. Qancha ekan? 135. Bereringiz qancha? Qanchanchi tut? Bereringiz qancha? Olar 130. 130. Torpa urgachi erkekmi? Erkek. Erkek. Mana yaxshi. Qanchaki tut aka? Bu birincisi. Ha, birinchisi. Ha. Yaxshi savdangiz bo'lsin. Qanchaki tut ekan ya? Shep. 185. Qanchasi tut? Güzel al satadı. Ha, sizlar sotyapsiz. Birinchisi tuva qilgan. 185. İçinde boz ekan. Qancha dot? 120. 120 ming so'm. Sattasizmi? Qancha oldu bu? 155 bo'ldi. 155. Jel moshnikini 15 lik. hozir qilg'avi. Kan turpomen. Ha, to'g'ri qo'ygan. Urg'ach ekan erkak ekan. Urg'achi. Urg'ach. Yaxshi savdangiz bo'lsin. Qaysi kanal? Qirg'iz jarnama degan kanal. Qirg'iz jarnama degan kanal. Qancha ekan ya bu? 160. Boz bu. Koyun yerinde. Qaysi loyiha bor? Qancha kun? 20 gün değil or. 20 kun necha to'yda? Devam edelim. Qanchasi to'y bu? Tuzda qanchasi? Şimdi 5'inci. Shunday 5-chisi. Sertleşmek. Nima? 5'inci tonguç. Qayerdan kelasiz? Qayerdan? Kara burada. Qaraburi. Kirovkadan. Aha. Telefon nomeringizni aytasizmi? 555. 555 25. 23 60. 60 01. 01. Qiziqqanlar bo'lsa, Qaraburi tegarakdan yaxshi savdangiz bo'lsin. Ag'ala qancha ekan? 145 rot. Qancha deysiz? 145. 145. Boz bu. 145 ming so'm. Qancha dosiya? 140. Qanchasi tut? 4-chi tut. 140 ming so'm. Torpoq erkek ekan, ha? Erkek. Torpoq erkek. Ko'yding nimasi yaxshi ekan. Yeni başlar. Sütü şalqillab o'tirib. Bereringiz qancha? Haydi. Mon. 170. Qanchasi tut aka? 5'inci tut. 5-chi tut. Telefon nomeringizni aytasizmi? Aytamiz. Kimga? Maga aytasiz. 05 0500 4 54 38 32 77. 77. Qayerdan kelasiz? Çolpanbay. Çolpanbay. Qiziqqanlar bo'lsa, buyog'ingiz qancha? 125. 125. Bunlar torpoq men, urg'achi erkek. Kaç? Urg'achi. 125 ming so'm. Qancha dotsinga? 160. 160 to'qol. Qanchasi tut? Torpoq. Urg'achi. Urg'achi, urg'achi. Büyük mal bozorining bağlarini tartib bergan harakat qilib, sizlar bilan Qirg'iz Jarnama YouTube kanali bo'ldi. Videoga like bosib, kommentariy yozib, kanalga podpiska bo'lib turingizlar.